Naimbagal daw yung kakabsat. Takam manin kinibalong. May nakdinayo tag partikam kano ti manok nga pangkaldo. Eta ni madama nga gidot-dot-dot. Kawitan sama dito balaw? Wah, kawitan. Kawitan? Ang nartilaw tadta. Papaya. Kun Dahon ti sili. Ano yan? bulong sili. Bulong sili. Parspasa mabalaw kunay. Nasobraan. Mabisin na ko. Pudot na Di taman dati gagayam. Dati yung melyelo ti sa kaldo na kano. Kakapsot sa amon ni balong kwa. Ito bobrang balaw. Gisuog. Ti Na? karne. Manok. Apay. Nalpas ti nadut-dutan na yung mga gagayam. So, gantap na may Kinaknod, dati ba Tigati dut-dut na. Jay. Dito manok. Karne manok. Tapos may kata dot ta. So, mo. May met kumanod, the Bluetooth na. Jay. Gagayam mo. May napinpintas de jayo. Ako mo Bluetooth tayo. Uso nga dati ti inusar tayo ni. Dati gasulit. Kag dati kaan nakagap. Kuwapo nga partidor ti manok. Ikatamata nga minta kalugong mo. Makita katagwapom. Oh, bis ngayon. Oo. Basta napunta sa mo lang balaw. Tigat kiti sursuro at partin gayam. Nay. Oh. Ay dito. Sinam dati kimul na. Ito gayam ti parti gayam na eh. Tukol. Tukol. Na iti papaya. Kung sama rangaw na dati bulong sili kong gagaya. Na murutanay. Ate Ricardo tayo. Dabulong sili. Te papaya. Dati kuha tayo na eh. Laya, lasuna, kun bawang. Chicken cubes. Dapat paminta tayo. Dati ti specialty mi dito gagayong. Pugoong. Kasta ka nga talaga Ilocano no agluto kam ti native na tinola. Pampaimas. Ay, mantika. Gisa tayo. Oh. Dati may sabuong nga manukon gagayam. Ang angot yun gagayam. Hindi masay. Okay. Dati ti sikreto gagayam. Kayat yung hanga na lang si dati tinola yung native. Gisatay buguong.
Basit lang baka baling nga din dati. Ito. Ito iti paminta. Kagaya. Pamintang durog. No, kumapat raman na. Ay, danom. Palok naman tayo, gagayam. May isang asid-asid, ito tanim na balong. Sunod. Papaya akong Papaya, gagayam. Papaya. Di mas dito ito press na press. Lumag to pa dyan ba isa? No, chicken cubes. Baka naman. Ora na lagtin mo tilmon nga mangkiw-kiwar kayo. Di mas takalido na. Next. Oh. Tanteman gagayem. Dati papayanan. Bulong sili. Alis to lang maluto dati gagayam tan maluunag. Kasta i-teknik na dito. Mintisok mo nga burburog. Kalubabasit mga may sa minutos. Ta. Mga taon.